clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai kabuk chewa du sang na sang ber kalhan bok chewani ole voin hi april ni somni pathum ania tunlai kan zoram politics khovel buai takmai hi achang chuan anin mange o ti theite po ani ome hetiang reng renga sarkar lai kal thle le an diklo na mutur om chuang silo opposition ni na constructive criticism antianga thilkal diklo siam thatna thonga yang chini silo buain kan buai tlat mai hi kanram politics lo chian sat zia ril tu dik tak ania chutiang ani mek lai chuan kanram politics buaina chan hi tam tak an ni san lo pakhat chau ani party pakhatin thiltha an du lo wange enga tinge sarkar lai na tho thalo soitur om si lawa hian an soi buai thin tilai hi buaina tak tak le thil diklo omani chuan thusan ania tin chutiang lo omani chuan adiklo na hailan konga te mi puite hril hriat konga te an chetur po ani nima se buaina om mi alo na hmuna buaina om tir tum phet ero opposition che dan turni in hreve em ti ka zot masadu cheu ani ole soitur tam maya engpo chuni se kan topika kan lut nga langa tun chum kan topika tan chuan Synod Sum Vbc khatlai MNF sarkar khan anti riral sak ti thupui manga pu Kennedy zoram tharatu ziak ngainom le bengwar thak zet mai hi kan ngai kha ho le donani tuna ilongai thang MNF sarkar hnoya healthcare scheme angkal puilai khan Synod kha empanel hospital ani ma se MNF sarkar khan Synod hospital sumkha Vbc khatlai alo pedulovin alo ti riral sak zunia MNF sarkar khan healthcare scheme kha alo champuin salutuka healthcare bill bati kha Vbc somsari lai kha abatrun maya mi puin an ring lo lutuka an sarkar top lama pheichuan injiak lut po an claim ta phar ani kha MNF sarkar mu mal lo le songkon lutuka wang khan Synod point ZPM ministry universal healthcare scheme maksu aringam lok talawa ma se hunkal zela max rin tlak zia amuin Mizoram sarkar chu agreement ani puita ani agreement nei pui mai du tok lovin caution member te atam theyang ber injiak lut tura cha in injiak lut ve thelo mi har sa te pui turin tual chung caution te an ngen hial bok MNF ho bok chu atia tuna MNF ho bok chuan Synod chai buai le in Mizoram sarkar nena healthcare max in remna antana changkaina nei mi alo chu anukil zemal som zula kaltlangin RTI in andile ngat ani hi hetia MNF hoin Synod le Mizoram sarkar in remna RTI ya andil ngat chan hi Synod hi eiruturin an ring hel nge nia Synod laka hian an thin rima beidan kong an zong ngat ti hi ngai tua tham tak ani MNF hian Synod an target big ti anile ta ngai thazelang tin MNF party in anukil kaltlanga RTI manga Synod le Mizoram sarkar agreement siam chau andil chan hi public interest nilowin politics game ten om khelna atana man antum ti hi haitur om lawa politics game atan mana Synod hi an politics game ten oma nulu hi antum ber ani engwang chuan mo in lo tiange Mizoram sarkar hian Synod chau hi max chungchanga agreement azia puilo Baptist hospital tele private hospital chen khatepo azia puivek hetilaya MNF ukilin Synod le Mizoram sarkar agreement chia atarket chat na chanchu Synod hi mipuin anrin hlelna tura politics game ten om khelna atan man andu wangti hi mi anileng lotan haitur a om love tuna hian MNF ho hian Synod hi an politics game ten oma an hnuk lut reng to zok an mani MNF ho hian midang te hi anma ni anga rin omlo vek tura an ngai ati thei ome MNF sarkar healthcare khachu arin tlak lo lutuka wangle mipuin an rin lo lutuka wang khan akum tel khan injiak lut an claim tiala ZPM sarkar healthcare maksero mipuin achat zile arin tlak zia an hriat awangin akum telin injiak lut an pungrui thung ani hi ani nataka chuanin keni hian zom hi chu kan du sa ril ru viawa amaro chu risk kan langam lo ani deuh ber maya a chan chu
tun ma khan in hemi healthcare a hi sarkar masate khan in local puinual to a khanga khan ti fu vak lo kan neya damlo khachu an en quality khan cashless han kal khachu anin an chuak dai to a bill han settle dona khan a heti za chu bil theilo tiang chi te mo khatiang tiang engamani kan bila han question khalo om ta thrina a to ba jon hospital kha tur tu kan ni ta sel box ya damlo tan jon thalu tu ka amaro chu hospital kha los char khana kalngot thei bik lowa in bai sei ang chu in hua ta im sarkar tang chuan han ti ta kha nia tun china hi jon ala thakop mai an tia hospital lampo kan zota an mani po khanin kan bil hi sarkar khat ai ri kan kol ngai lo kan clear ngal zel ti khamin shil dan khania tuna po hian hospital ina bila the lu ang hi chon la clear thaviau ang hian hospital lam hi chon min shrila a hlo ringot ta kal kha chu a rem bik lo ani ama kan experience to khan in cheng vai bel che khat bor vela hi chu a chi a riral de wa hriat na hi kan ne kan hospital sim khatiang ang tur zel kha chuanin kan hospital kalzel na ta khana himbik lawani kum khada mo nia khami a healthcare masa zo ka kan han zom chu a khan har sat na kha kan neya an mani he ta insurance lampang titua kan han zui the ni to chung la sarkar lamin kan han tia chiama ati ngai na dang vak kha om to lawa chu hemi private hospital dang point han an har sat na tlang puya khan har sat na in ang tlang kan neya khani ta ma tiang healthcare tha omane chun du lo chi ni lo shim amaro chu du lo tia than theina karin na chan chu ama in healthcare an local pui to kha kan ngai tu lo thei lawa chan chu ka seng khan ke mani tur tu kan ni tat maya mi eng mazat pek lo alo om to awang khan khan min ti thaphang ni deu ber thil tam takhi chu mi pui atanga contribution kan pek that lo he tax chung chang te poni thawi tin insurance te poni ta mi pui lam pang atanga kan pe tha a pe tura sarkar in pe tha tura min ti le petam tura min ti ang hi peila chu tunai tha bo hin kan la kal thei chu karing sim sima kan mu phak china hian chuan hetiang nga dam lo te local free a an chuak mai te an lom me ya ke ni dam do in lam pang po tun a ri hian chuan a tha khop main kan sia thok tu te po hian chuan a sei tam tur chuan selawa a lo in lo mem lom tak kan ni hetiang anga scheme hi an local pui har lu tu kan ni an tia an lom ani ti kha a sei berin ka ria an lom a khatiang anga sum le pai tam tak seng lawa dam doina a thlona lu ta en kolna thata kan donga dam takan chua poisa pe ngai lo an chuak phe chu alom om anti khopa kan lom pui bok en ani mo ti se kan feel fai chu ni mai tuna hian tum som pakhathi bil kan the lu to dam lo ani somni december sang ni somni pangatlenga dam lo bil the lu to za thi sang ni somli pakwa awain kan the lu to ti chuan dam lo mi sang kha janga som thum paruk bil he minon pe to ani a poisa chu poisa pon soitai la poi lowang chu vaibel chethum noi som ko pakwa sing sari jali som thum pakwa damlo sang kha janga som thum paruk bil hi kana counter alo lut to ni tun ma anga healthcare fu vak lo ang nilowa atum anga akal chho zel hi chuanin hei hi chu kan ram tan hian thil hlut taka chuan ka ngai zoram mi puite ta na thubeng war thak tak min chop chu sak tu pu kennedy zoram thara chunga thinung le ti tak zetin lom thu ka soini kalam fia tok lo mai theye kaka ana dewa wangin thulam harsa ti lai kan ya chuwang chuan a fial olai omani chuan in mi hriat thiam na kangen ani MNF hian sinot le sarkar in rem na thuthlung hi engatan nge atiang nie then khat chuan MNF worker emo member te po anni mai thei chungmi te chu langtlang sarkar ania chuti khati pe mai ro se an pek lo chuan fundamental rights bo chiat na ani chuti khati antia pero se pesu se katilawa ainga po chu lo ni sila MNF hian sinut le sarkar in rem na hi engatan nge antiang tuna hian sinut hian max akal puidik lowem tin sarkar po hian max kalphung azom lo na omem max sa injek lut empanel hospital omten max chungchanga harasat na an to kem chutiang pakhat ma om lawani chuan
MNF hian engatan nge RTI chana chu man an tum ti hi zona poi mo tak ani ve tho mai tin Synod le Mizoram sarkar in rem taka kal thle hle dam lo te tan poa mal som na le in nga na tlak mak sawang hian MNF hi engatinge an buai tlat le Mizoram sarkar hian eng buai nama asiam kan shelawa mi puite thatna turin max akal pui mai ani zok chu MNF hian an du lo viau emni healthcare system adam lo piang in an man tur tuna hian SCDP kanda vek ti tu khan adam lo piang te tana ada kha khoya nge a om zoram mi pui chen khat te hian khami hun lai kha kan du le zok ta tina emni ti hi zona poi mo takatan ka mang du boka tin sarkar kalta hun lai te kha kan clear kira khati hun laya kan lo a zia kha o ti in kanin mu chuak me zo kani e boina tur om mi lawa lo boy em te hian khoiram nge min thlen puya irin kan har chuazel a hun tak zet ani e ole adot lia chuan MNF ukil pakhat je soma hian Synod hi chhaiboi ve shim atum ni inalang ti thu pui manga puzoram manga ya thu pos ngainom le bengwar thak zet thi ilongai thale tiang Mizoram sarkar ne na max chungchanga an agreement chu RTI in adil tluka mi puin an chor em laile ko shante point an mi puite in jeklu tura cha an pui hial na healthcare scheme tha ani ma se je soma chan lo khana Mizoram sarkar chuan high court a hnuk lut shepa MNF ho mangang chu media lama anzul ko le chu ani hi Synod le Mizoram sarkar agreement hi je soma hian changkai puina ani na tur hriat ani lem lowa Synod Koshan le Mizoram sarkar in rem na hi politics gematan nulu tuma chai boy ve shim hi je soma le MNF party thil tum chu ni berin alang tin asoi bokani ole puzoram mangaya chunga thinlung le ti tak kasetin lom tu ka soimol mulani khamichin kha tun chumata na kan ti thei chu lo ni le phot mai sila clear tu le ngai khetu zong ten khongai takin comment section nama in hudan ne ngai dan te minu talan sak cheu turin in khongai na kange ne like comment le share te tin min la subscribe lo point minu subscribe cheu turin in chan puina kangen tak meu ani e